Assalamualaikum hurmatli No'qat Qarji Motor kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 2023 yılın 1-iyul kuni biz Жаңно'qat aylab o'tgan Qiziltayt aylığında Borborduq o'rta mechitida Qur'on jarish bo'lib жатат ekan. Şol yerdan ma'lumot olib, bizdan olsay, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. O'zimning atimdan jana No'qat Qarji Motor kanalining atidan ertangi dam olishingizga yaxshi bo'lsin demoqchimiz. Anda ketdik. Kim beradi ekan, qaysi yerdan sponsor bo'ldi ekan, şol yerdan ma'lumot olib sizlarga yo'qlas, bizdan olsay, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Qirsan qaysi yerda bo'lsa-da like bosib, bizni qo'llayotgan like bosib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, Qur'on jarish bo'lib o'tgan shu yerda. Qaranglar. Yaxshi mana Qalibek Isoqov degan og'amiz. Şol. Hurmatli tuğanlar. Abdumannapov Muhammad Ali. Boshlat hozir. Hurmatli tuğanlar, buni qolsizlar ekan. Aziz alışımı bunda. Hurmatli tuğanlar, No'qat rayonidan bardығы nemedan kelibdir. Anan mana Batken oblasti O'sh shahridan kelishdi qor bo'ldi. Qaranglar. Hurmatli tuğanlar, bizdan olsay, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Çoğunluktan o'tirdik, ko'ngilimiz Жаңно'qat aylab o'tdi, Qiziltayt aylı. hurmatli Konstantin Qalibek Isoqov og'amiz ekan. Demirchi bo'lgan, sho'ning tuğanlari Jahon elchisiga arnab bo'ldi ekan. Kesak kimdalar aytib أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف نصبت الذي يؤتي ماله يتزكى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم بما يوعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum hurmatli oqsoqlar, qanday chaqsizlar? Sizlar, ular Qur'on jarishdi, kim berib o'tadi? Buna ma'lumot berib qo'ysangiz. Ana zaman. Nima No'qat rayoni bo'yicha bilimlilar keldi mana. Konkurs bo'lib o'tadi. Yeni kuch atasi tanib var. Kim yaxshi javob bersa, shularga silliqlar berilib bo'ladi. Yaxshi silliqlar. O'zingiz tanishib ketsangiz. Men pensioner. Keng sigar, keng qon. Pensionerman. Shulayli turg'un bo'lasiz-da? Maşallah. Tinch bo'l. Siz Tinch bo'l. Mana
Şarap-ı Abdurrahman Dayı'danlıca bugün en yaş konkursantlarımız var. En yaş ballar, 4 yaşlar ballar bizim usul ağalarına özünün biri yaptığın Kur'an ayetlerini okuyandır. Anda Abdurrahman Bolacak, Abdurrahman Karım'ın Buncakladı kim? Adam erten kızar kulu Şamsıddin teyzmanıyam. Gari, kelgili Şunu ballar. kanı eke vertağım. Tungayız. Kıraatını Kanı ekenin nemesi oltağım. Rıkıratın Kanekin dostu Harılarının boyları. nedir ismini atın? Sen çoğunuşuyorsun. Buna şu yerde kara oturağız. Erten kızar kulu şu kanı eke vertağım kızar kınıyam. Bölök bu. Yok kızlar kırım Öko bir ha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah razı olsun. Tinç olunuzlar. Allah'a emanet olun. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Kayıttan geldiniz. Kaç yerine geldiniz? Ha? Abdurrahman Kar, sen kaçsın okuyorsun? Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Notuğuna Kızılteyit Bordu Orta Meşitinde oltatken Kur'an çağırış. Kaniyek Sakıp degen baykaz var. Bunun kol İlim Ministri az rahmat olup etti. Onun bala çakaları berip satatken bir tuğanlarına Allah razı olsun. Jatkan jeri jaylı bolsun. Tuprağı turkolu bolsun demekçiyiz. Nokat rayonuna karşı Kızılteyit ayılına bolat Kaniyek Sakıp boğaz. Jayjanıptan olsun dep ketedi. في صحف مكرمة Endi qaysilar boshlanadi? 5 paralıklar qayerdanlar? 5 paralıklar. آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ووصينا الإنسان Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal katılışları. Şuna bugün nokat karşı kanal sistemi koşacak. Tinç oldu amamızda hazır. Şöyle bakılıp жеті uyuşturgan bir tavsiye varken şundan kişiden malumat alıp ne yoksak çok şükür bile. Assalamu alaikum. Katılışları ne okuları? İşçiler Kur'an Carış Nukat rayonunda altı medresenin talabalarının ortasında bolup жатат. Bugün oğul baldarga, ertege kız baldarga. Kim berip atat? Demirci kim? Bunu demirçisi Jirgalbek деген ükabız şu Kızılteyit ayında yaşap ötken şu ex-ministrimiz Kanibek Sakıp'ın oğlu şu kişinin jarkın elesine bağıştap birinciden fatın bolat eken, ikinciden şunday şu baldardı karı baldarыбызды көбөйтүп şu el aralık dengелге чыгаруу максатында болуп атат. Кийинки келечекте облустук, республикалык кызларындагы өткөрөт деген ишин иштебейбиз. Qaysi aylak ötten keldi hazır? Nokat rayonu boyunca? Азыр Нокат району боюнча 6 медресе эмеси каттоодан өттү. Унан тышкары эми азыр заман WhatsApp'тын заманы андай Серсат. Кызылкая жактан өзүнчө Баткен облусуна карачуу жактан. Яғни Ош облусунун өзгөн Кара Суу райондорунан Ош шаарынан кеп балдар. Allah razı olsun. Ana erten kızlar kayımlar bolat eken. Kayımlar kayıttan kelет kayımlar.
Kendileri de bu şundayla bo'ladi. No'qat rayonchilar, je boshqa joydan ham keladi. Negizi jo'lo bo'yicha No'qat rayonida deb jarayonlangan. Biroq shunday xabar ketib qoladi ekan. Ertaga soat qanchada boshlanadi? Ertaga soat Shundayla boshlanadi inshaalloh. shundayla boshlanadi. 8 dan 9 gacha registratsiya bo'ladi. 10da boshlanadi. Uyushtiruv ishlari bo'ladi. 1,5 soat. 10da boshlanadi. Maşallah Allah razı olsun. Xizmatinizga Allah kuch ko'rsin. No'qat Qojmatov kanali o'zining atidan jana xizmatkorlarning atidan inshaalloh ishingizga yig'ilib qolasiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'shcha aytganda Alloh nasib qilsa kelasiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Hurmatli No'qat Qojmatov kanali qatnashchilari, shundan No'qat Qojmatov kanali sizlarga vaqtincha qo'shiladi. Ertaga vaqt bo'lsa inshaalloh ko'rsatamiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Demakchi, tinch bo'linglar, omon bo'linglar.